wanzani wa Mwalimu Tilaki mjunda haruma zetanata za Kilemengu riono aula ili rijihunde haruma wa msilu mzironu haruma makati maziro ili rifanye nido mshinde mwelewe esababishao maji ya njiao haruma nzia za kikawaida bali ya virao haruma wa mji mtukufu wa Mitsuje ili rimakinisheni wandu waelewe ya ukaya jalawaniza yaurenda izu ya nzao o wakati kao lu ya nzao bal rono aula hamadi namna ikao rizamba garjomo nisani ili mdunge zima hazima mwelewe ya hadithi o sohayo wana wa Hekomor mchihundao haruma wa ulemengu wa mataifa ya jamii yabo ikao doriwona au yabo bal yotinenzia ya kaubidi wa mro ikaubire cha Mwenyezi Mungu amadi na mnarazamba yofanya hizo ikao ya nzao yesanga mwanao ya ukana ngabo upando taula ohajuhula gari wanao bal wa mro ranzi zama wa uvira abantu harumenzi ya inu ili uvire haruma ye plasi ya kikawaida utausi haruma zenzia wetina ukana umenye mba mrongo wazi toka yonsi bal huliho yemaha ibiri minji makati ya viri menji kutongeza elebelinu lijomolwa banda elebelilo lijomolwa kusababisha wamro huo wavira haruma mahalani ito haki bal karjajo shinda rizie mba mrongozi toka yonsi isababisha wamro ngovirao vanu hamade namna ikao ngamwanao usihi ubali ya hata onde ubaya yenzia ikao yetambishao ya magari yabo yenzia inu incidenzia ya kikawaida bal inu ikashunga ikana wandu wakaulima haurenga etaka ili wende wasahilishie haruma zenzia za shibinadamu sha Mwenyezi Mungu yorenda izu ya nzao wakati kao ya nzao bali mwambiani ya ukana ngamwanao wa upando ulio hajuhula upando ula kaubali ya maji yangu wao msiruni hauvita harume nzaini kao do mwanao bali ngamwanao kana ngamwana upando saula tena ani hindu denzia ya zamani ya kikawaida wa mramaji wa kaubira ya bohunu wanzani ye maji ngasi yao hanamna ya ushashi bali hulaikao wa mro ujomowa ye maji ngavirao hanamna ya udziro ya ukaya ngesisao bwejinji bali ye mazofera ya helejera lahe hambune mbajini haurambe ujimlifu ye mazofera wansi pia kwa tunda namna wavira arumalejera lahe hambu hasbabu domro mwinji kao ngosi hao yabo ngamwanao zianjamizo izo zijomolwa nomro wa maji yabo domwambiani kana wanama wanzani rikaudungana ruono aula wakati unuye mvua uyo ngainyao sharono aula rjermanisen ili haufahamishani ili hamrejizani ezero zahanyu homozoloni bandhi ya hanyu mwambao mbi mliwa zaukaya inu ketulingana na nau zaukara isi au tiraisi zinu wae Mwenyezi Mungu yaufanya hizo ikao lianzao ho wakati ikao lianzao yode mana ikao ngarimwambiaoni yaukaya mara isi menji wa Hekomor wabiri vanu bale majanu kajaka farudhi yabire harume mijahao bahari wakama raisi wa hensi leo hamade namna ikanga mwanao ele jera lahe hambu lo zingiziwa hauli zingiziwa ni miro minji wamro unuko jaka vanu bal hunu janyumeni ujafanya madangamanyifu menji yabo
gartengele yao wanzani wahe Komor rimoniseni yenzia kirasmi wa mrounu wakauvira wetina ukana udhuru mba mrongo zitoka yonsi hawi danganya zamali za hatu sha wakatunga mwanao ani hili denzia rasmi ya homro ya bidi uvire indenzia rasmi ya homro ya bidi vire nga mwanao hunu homro ye maji ngasi hao bal ngasi hao hanamna ya mbabititi na abo indenzia rasmi homro wakaubidi kauvire watukufu wa kazi wahetia hatu mjiunda honda nino bonzi nga mwanao pondo huo ani yodenzia rasmi homro wakauvira daima midirar wakati daunu ufanye madanganyifu menji isababisha zinji zimenyeha nga mwanao hunu wa maji gasi hao mbabititi na hunu ya maji gasi hao hanamna ya winji yabo domwambia ukaya ranzari mwaniseni henamne hawa ijihundao wakati unu usiana womro bal yemvua henamna ikaude yenyao haruma wa msiru kartiswira ukana ngarjoka ushinda rimwaniseni yabo unu ikaude rendao makatiani wanzani wahe Komor ani indenzia ya tengwa nyumeni nomro wa majuni bal ngamwanao henamna mro hunu usihao ya ukaya kwa usihao hadharuba nyinji ani indenzia ya tengwa nyumeni ne majiani nga mwanao zianja mizira ya ukaya unupando bal upando wa ngaya sha ye maji ulionga ya menji ya jomowa wa upando isababisha de gazinji gazjiriu isababisha le takalandani laho wana wahelejera lahe hambu nomjamtuje lirohorwa ne majiani hauveha hokotoni bal uliho kawajala wa roho garamini una aidi na shukuria ya Rabbana ya rihati ya renga letaka ya litanganya ne maji uliho harati na muo yabo domwambia nukana kawatsumba itoka yonti yesangara minukana eyarihati ngujordi arnike wiji wa mali domakirishani bandhi ya wadzadze bandhi ya mafundi wa dini bandhi ya wanasikatoto wanjiao wesafihi wonesa ukaya hari womro unuja balelo elejera neti ngwaona enzi ya mheshimiwa Azan Othman Banaheru mro wa maji kwa na kontra na rais wa daula yesa yekemiro ya maji yofunga tana ne maraisi wa daula Lujahamad Alinu Laujiri yabo mji wa Mbeni mjoka urohoro pia yabo mji wa Jwaezi mjoka urohoro pia yabo mji wa Mtamdu Ihonzwani mjoka urohoro pia shaunu zohuja wakati kao nyezi mgungwanzo nesai kao lianzao bal ekecho karenda hata wakati kamturishia yabwambe mvua ihisa iri njia hozibani nga mwanao hunu zinu ziunga boko zikanataka minanasi mhogo haina na utoka yonti ye maji yayo ya rohora hanamna ya ujiro ya rohora hanamna ya ujiro wanzani wahe Komor mjiundao haruma zetanata za kilemengu baldo mwambia anukaya izori mwambia oni ya ukaya ngamonao zenzazi zote pia hizo ziunga bal ziunga moko zikana amali nyiji ye maji wayo ya rohora yabo domoni sana wana wahe Komor ngamonao henamna ikawa mro wakati unu uisa wendao na utanganya yabo yekari hundu namna
za ushinda rivukishe ya telefoni ili rimaniseni namna ikaude hawa iliyo garjoka wazima dasina hii ili mrambue baldo mwambiani bamvi ya mafundi bamvi ya mazababi wazaze wakati warengale kalma lahe maji ikaunga ngozi wao ne jalla wainza wayatabusa ili autawa dharau bavu na miji na yabo amadi namna ikauri zamba omro wakati unu uisa uwasili daraja nziro uisa utanganya yabo wakazi kaudu malani kaudu mlio hanyo tipia ngartamba tartibu ya maji ya tijovira banu ya jomo wa wandu ili risane rimanisani esa ya maji hunurlio ya isanga endao na henjeza nga mwanao ya isanga endao na henjeza ya bo ranza rimanisani he namna za habari zinu za laya ili hanyoti mpya mshinde mrambue ya kaya nga mwanao indenzi ya rasmi bal emaje menji katubira hunu shanga birao hula ikao ya jomowa yabo hata mpakada yabo wana wahe komor rikautari mwanisani henamna zenzia za danganyi wa nemaji menjianu chemvua hunu msiruni ngiyo hanamna nyinji yabo ngarjona na wakatosa tena yeke mauti iririhiza